Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilongi khubor bamta kasni. Kakhazi Hills Autonomous District Council ke HADC kum kakin hun shen kansalet yakundu ya umentri kampo yen ka sarkar pdeng u Amit Shah ban pensngo ha ka bayade ba ka jingtmu pen kalai ka 6 schedule ka riti sinshar ka ri India. Ya katay la pentip da Deputy CEM ka HADC ba pensngan NCM hadian balawai ka jingyalang jong baro ki MDC ka blalong ha kasngi palay. Ka Executive Committee kala raiban khot jingyalang ka bakirki baro ki MDC hadian ki dakishin ki lapau ba ka sarkar pdeng kala ban wanra ya ka jingpen kalai ka 6 schedule ha ka dorbar parliament banwan ka ban salong shen. Karkum ka jing ong jong u kinong yalam na Tripura kala shimkya ban yakrani ka nikakam bad u Amit Shah dang shen ong uba PNC. Kakinhun kane yakendu yaki he officer jong MHA bad wan yu menteri kampo yang ka sarkar pdeng bad IT yaki jing pinsngau bad jing ai jingmut jungi halor kani ka kam ula pentip. Kumbaka shispa arpsan amendment balawan ra house nem arajar khat khandai ka parliament kala thauru ya ka parliamentary standing committee ka bala create do Anand Sharma. Kila wan chenong ba shilong ban snap yaki jing ai jingmut ba ki jing pinsngau jing ki district council ki seng bhalang ki seng sign perthei. Sharma uladep IT ka kaipot jong ka parliamentary standing committee ban ngisngau thu bakani ka kamenta ka don hakakedan ka bakhat du ulaong ka council ka binshet ka sarkar India baka kentien darbar shnong ha ka jaka jong ka village council bat ka town committee lane town darbar ha ka jaka jong ka municipal council di ban penrung ha ka jingtmu ban penkala thamai benram urang ba shnong de ban jiet da ka darbar shnong himan ilaka katkum ki kendon jong ki district council but omde ban pelong da katnat election jong ka jilla hoj ha ka bayade ba ka jingjit ikrekhot jong ka district council kan longkat kum ki kendon election jongi ban penyat de ka state election commission on pen kan mau biang ba omde ban kenthop ik kentien unrepresented tribe but bade ban kdo tang ka jingdon jong ki dekhot bala jit baro ha ka jingtmu ban penkra thamai ong oba PNC Haga bayade baka jingbun kisit uba suim ulaong baka ki HADC ka don ka jingmut bade ban pinkiu syaka life new to kisit haga ba life sangut kendai ki ba shujit daki pat ba bat arngut ki ba shuthong Karkum ka jing ong jong ba suim ka district council la penrung ha ka article arspa aprapo ban penti kanai ka jing IPisa na ka sarkar pengkat jong ka jingku ban penklat mai ka sik schedule Raymenta ki district council kala rung ha ka article arspa aprapo kendai la penne ba ka kenting district council darbar shnong town committee de ban penrung lang khnang ba ka numdak ta ya ka rukam sinshar jangi ulaang kum chairman jongka select committee ak by day kanika ban reorganize yaki snong hagi konstitusi baper ngatai kumba pio i ka mulai moro klasong ka state committee klasong ka doba snong ru but tilawan ai gi tho shangaru kajing kwa jongki kalong bay bala kumno ki baham aga mulai tahun dorba kidi bandon bay haka mulai Ajing siya kirang kwa baka mulai no maliru bakan wan no siki. Nama ko bakalo menta ka hap haka MDC mo diaw. Te iya gani namar ba ngidon ka select committee ngan haban place ya gani ka jing thwa jingki haka select committee ban in discuss haji di bakani ka jing kwa jongki pajma mulai moro batka mulai tandur ba. Kani baong ba kini di snong ki ba ha mulai tahun depan dan baik mulai konsumsi mana ba warak ya kini kejemut. Let's say nomor kidon ka mulai tandur ban tadi ka Nyulong ka warak na ka mulai tahun depan na warak na di snong na warak ang ka mulai tandur baru kadon lang ka. Maka mulai moro ala sel ka jing kersan lang jo ka mulai tandur bar kanum risi kata isu. Tena kali yang nong mix mat gitu. Iba tipong ngerti lah pendisngo dan kapori. Kemana ru kasi idoni ka jinsko na marba imat ka surjong kupun balang na mulai moro di parkwa. Sendre ka sulong ba na marba kalawan na ka division committee. Ka duty juga isi kalau ban place po house. Sendre ba ka house kala refer sa committee din ni nang yo ka por ban discuss ben kanika. Di constitution jogi. Konstitusi. Lalu ka selection
select committee kan sedang menyiapkan. Nim sa syong no kendia lagi di sini. Sebentar tu yo, lah. Minta tu yo minta Friday mlar. Stang next week ni persampai ya. Ini kan push ba hot ika special session dah ba. Hoi data ka sila committee kala complete ya ka proses. Nah, tadi ni apa hot special session. Tolong ba pi ka decision committee ha ka ba ka pay ya ka jiyao. Only 17-18,000. Tiki perkhat ba ka nang don ka continuity bat ka normally samoro. Tiong kabaha bangin ai ka di ka suggestion. Mereka tunggu pada haka sinong mulai ka dorba sinong mulai tahun dorba bagi nang dei ju ki constituents jung ki. Kam long gi kram bentuk biru itu senong makin bisa kalau dia banyak kram ke senong panjang. Iman kila shush adjust kan dia tak kajian di number of voters. Kani kala don teng kajian kret. Bat ka sorkar. La kumul kumdu akumbang ong fi menne 35 elected, 2 nominated. Kanlong 37. Ya kani la saya ngimtip na kalinga sorkar kala thok liam syaka ministry concerns. Dan re na kalang jumi ka view jini babon kalong 35 plus 2. Lu kan nambah kali kecil on the track dari bijak. Kan sulong bay nominated kata. Coba mesti menggeni. Nama kakam long organ. Nama berarti baga parlemen very soon kan sedang. Ya imat bangin koli ka jingelang hang ni hagoti ni hang ni sulong kan sipor. Ya si organ ngilak ban ya kendu ha po nong ba dali ban diskusi kin kita. Kani kalau ada lupa haka recommended haka introduce bill amendment bill. Ya ka article 280. Kabamut kalong ba naka finance commission an IPSA mde tang hakitu ki panchayat bodies henry haka district council. Hindi ko balong menta tingin doon ka provision. Itu ke artikel aspanya pesan schedule tribe. Ko tu kadi tribal yung ka ministry of tribal. Tapi anjing ini betul pada kam dolong spesifik untuk district council. Kaculong baik tangan tagi tribal. Tidak ada pikiran nak tribal tang ni kidan pun ki tribal ki bomdon district council ru. Tigi opisana katui. Ya kaju ko por kapisa dak article 275. Kam long spesifik ini. Kada inam taka state government. Ministry of Tribal Affairs. Tendai lekan ni kajing ru article 280 kalau baik spesifik. What was the challenge about? I'm sure it's slow. Kembali Kumnu lihasil ada ka union cabinet kan wanda apa parliament ya kan ni ka amendment. Ya kata ngan nompat la bandong ada ka wanda te ta sutu kan khab yang san diu teliki konstitusi elected. Kabamut long kum kam maulai ba he le se kan yo be kan sasim nang ni nang tai hindiat kum kan nong stoin kiwi ikin sakha biangsa review kendri ya kata ngampat laban ong nama kasyong ada parlimen isin bang yui nakaliang jongka pipra tiba persangkat balaban push na kebentakan ni ka amendment nakaliang jungi ka executive committee ru klem da syong thai ni na ban long husiar kendiat yo kumnu yo wanra hakanika session kebon salong hapo parliament ni khot kerki kan jingelang kajing khot kerki jungi kan jingelang kolong ban ya pelu jimut biang ya ki ki bentang ki bang ya du ya pelu jimut bro Jakarta namar ko bapitip ba ya ka 125th amendment ya ka bala introduce osem arja ka thanda but ila form ru nakaleng ka parliament ya ka parliamentary standing committee bala share bala head daw Anand Sharma natai pikan mau bahal awan hang nasional ru ban sim ya ka views ya opinion jongki councils jongki NGOs jongki Rusham Phang nakaleng jong Anand Sharma ko bu chairman jongka parliamentary standing committee la submit ig report nang ngi sutu ba kala don haka final speech. Dia kamtam ko mga ongi fi sa system
baka jing pressure jong ka tipra ya kan ka amendment juga sik sidil who knows kala ban wanra ha kan ka durba ya kan jing kan jungi mentakas ni nyai bani ki ju ki point ki bangaju keren kata kalong bangin penting kena bahakane ka amendment kaktin village council kam di Bandung 6 Juni ka di Bandung village darba hajing ini bat ka municipal council ro maka diketin municipal hangi kam da yahap than yang bade ka di Bandung daga town committee ne get town darba nang ta gumba julong yaki rang ba shnong dei banjet daki hima daki ilaka kat kum ki rules jung ka district council ndei bakal lek shaka state election commissions ho yaki ngede baka election yaki member to ka district council ru kan long bai kat kum ka election rules jungi ban conduct bai daka state election commissions aka jinge dei bat ki on representative tribe ru yang bala kumnu ngimdon kam ban mention yano kan sulong bai katangut kinlong ki nominated member kabaka syong haka jing stand jongka komen baru gomnor don kam bana bu yakin on representative tribe kita kilong few point but hoy akan jing dei baka number of seat ru hoy ngilaya keren na kapor mentang idon arpandai plus iway arpandai elected iway nominated kadon ka jing keren ba why not 36 elected 2 nominated kalong 37 don ka jing ru why not 36 elected 4 nominated ye kini ki ek ru ngin sanang ekran rangkat bat ka sorkar kenang ba ka jing mut jongi ka long ba ka opinion jongi ki MDC kanya long lang kumju kumka opinion jongka government kenang ba kan nombu jing artin ya ka home ministry bat kumjuru ya ki ki atnatri kam hang tia Delhi bagi nom confuse ar ngede bagi opinion ki jongi dia natak daw ngi hot ki kani jila badi kani ka ju la se hagini kendiat si ini ya kendu ya ki official juga home ministry la da yo krat bad yo home minister jong ka union government ban pen snow ya kini ki snow jongi ki MDC rengkat bat ka sorka hoy pitip ba haka jingi dei baka phone jongi hang ni kamlong regular namani mahap haka artikel ars pa po kepada na kabantaki municipal bodies bat nam taki panchayat te bare hadu mentaru ngi dang yo pisa naga through ministry of panchayat naga daw golong ba himdon naga jongka provision na poka constitution isunat bahakani kladon article 280 tende ka suwit yang ikandiat bagi don kedin village council yang bala kumnu kan don baitang district council village dorbar town committee kenang bakan nom kata ya ka system ko kita kilong ki katukan ki points ki bang yakran mentakas ni bati pelok MDC